Vjerujete li da će u slučaju ako pobjedi Kukuriku koalicija doći do velikih čistki koje smo bili svjedocima i u prošlosti, da će se neselektivno dakle rješavati kadrova koji nisu recimo samo državni tajnici, nego i svih onih koji na bilo koji način su možda bliski stranci dotadašnje na vlasti? Pa zasigurno će doći. Prije svega zato što je sadašnja vladajuća stranka uhljebljavala ljude iako za ta mjesta nisu bili odgovarajući. Tako da je to iz tehnički razlog. S druge strane, postoji sličan razlog i ovi ljudi koji iznesu izbore u Kukuriku koaliciju traže naknadu ili priznanje svoga rada uhljebljavanjem u tu službu. I treće, kad vodite politiku, odgovornost vladajuće stranke da ima na ključnim mjestima svoje ljude. Četvrto, neće to biti tako masovno, budući da je HDZ bio dugo na vlasti, tako da je ta infrastruktura i njihovo zapošljavanje otišlo do nižih slojeva, a jednostavno Kukuriku koalicija, koliko je meni poznato ili koliko znam, nije toliko organizirana da ima toliko ljudi da bi to sve skupa mogle zamijeniti. Tako da će promjena biti, izgledat će vani prema velike, ali ne toliko velike koliko jedna stranka koja je 20 godina skoro na vlasti može uvesti svoje ljude. Teško je sada procijeniti da li je taj čovjek tamo zato što je stvarno mjesto pripada, zato što je bio član stranke. Tako da taj proces će se sigurno odvijati, ali to neće biti glavni problem. Glavni problemi će pritiskati sljedeću vladu, tako da se oni s time neće imati baviti. I ako nemaju sad pripremne ljude, 250 ljudi vi morate imati u Hrvatskoj, da pokriju odgovarajuće funkcije, da može država nastaviti raditi. To je najveći izazov Kukuriku koalicije. Ali ne samo ljude koji su dobri stranački, nego ljudi koji su pripremljeni i koji su informirani o pozicijama o kojima idu.